ni Bayern Munich Axel igiye kwakira Chelsea. Aya makipe yahurukaga guhura mu mwaka wa 2019-2020 umwaka w'imikino. Icyo gihe Chelsea yatsinzwe na Bayern Munich mu rw'ibitego 3-0. Bageze kwa Bayern Munich naho Bayern Munich batsinda ibitego 4-1. Uyu mukino ufite anje ku mugoroba w'uyu munsi. Ufite anje ikomeye cyane na AMAKIPE makuru muri iri rushanwa. Uravuga muri 2019 ariko abantu banabyibuka ko Chelsea igikombe cya mbere yatwaye cya Champions League 2012 yagitwaye tsinze Buyern nayitsindiye mu rugo. Abantu barabyibuka kuri penalty icyo gihe ba Drogba barasaze rwose, banganyije kimwe icyo gihe bajya kuri penalty enye kuri 3 niba nibuka. Chelsea irakijyana bigoranye, umukinnyi usigayemo ni Noya, uyu muzamu wa Buyern mu barimo icyo gihe abandi bose barangije mu gukina umupira ntawe ugikina. Ngira ngo ni match ikomeye cyane. Ni Chelsea maze iminsi ititwara neza muri shampiyona y'Abongereza. Ejo mu minsi ishize bari bazi ko equipe ya Brentford mu kaderby gato k'Irondere bayitsinze, biza kurangira ibishyuye batakaza amanota. Ni Chelsea atwaye igikombe cy'isi cy'amaklube, igomba kongera kureba uburyo igaruye imitima y'abakunzi bayo kuri uyu mukino wa Buyern noneho ku rwego rwa UEFA, ku rwego rw'umugabane. Muri rusange ni match ikomeye cyane hagati ya kocha Enzo ndetse na kocha Company. Ni match yo kureba mu by'ukuri y'amakipe makuru. Uyu mukino w'uyu mugoroba abakunzi ba Liverpool bawitegeho iki kuri ekipe yabo itaratsindwa umukino n'umwe muri shampiyona? Byihuse cyane. Alexander Isaac baka fitness ye baracyamuha imyitozo kuko yamaze igihe kinini adakina. Murabizi ko atakoze na pre-season n'ikipe ya Newcastle kubera ibibazo bagiye bagirana. Kubw'ibyo mpamvu rero aracyashaka imbaraga, mushobora kuzamuna imbere cyangwa se agatangira kuza ku ntebe z'abasimbura. Hanyuma Liverpool imaze igitsinda mu minota ya nyuma. Ejo bundi yatsindiye ku gitego cya Mohamed Salah kuri penalty kuri Burnley, irastruggling ariko at least gatsinda. Mu gihe bagiye gukina na opponent udafite form kuko match ibanza ya shampiyona Espanyol yabatsinze 2-1, bakurikizaho kunganya match 2 ubwo 3 za mbere Atletico yabonye iminota 1-9. Cyokora iyi weekend bitwaye neza batsinda equipe ya Villarreal ibitego 2-0. Niyo nsinzi ya mbere Simeone yarabonye muri iyi sezo. Nkurikije rero umunzani w'icyo bookmakers baravuga ko Liverpool 1 iri mu rugo, 2 ifite form par rapport ya Atletico Madrid, par rapport ibyo nayimaze kuvuga nyine ukuntu itameze neza, ifite amanota 4 kuri 12 muri shampiyona. Nkanongeraho qualité, ubwiza bw'abakinnyi ba Liverpool beza kurusha ba Atletico Madrid. Iyi match bari kwishyira muri faveur za Liverpool cyane ko kimwe mu bintu yakizemo imbaraga uyu mwaka umutoza wa Liverpool yavuze yuko akeneye gutwara igikombe cya Champions League. Yabivuze ubwo yasezererwaga n'ikipe ya Paris Saint-Germain, yaravuze ngo birababaje ntitwakaviriyemo ahangaha ngo tuviremo no muri ubu buryo. Iyo rero umutoza afite ikintu navuga ngo nk'ideni umwaka washize ku ikipe yarafite nabwo yari ikomeye, abashaka gukora icyo bita kwimpressiona gitangira. So message yakeneye kwitanga kuri equipe nkuru kugira ngo n'abakinnyi bayumve neza cyane. Hano I predict cyangwa se ndabona Liverpool iri muri position nziza yo gutsinda. Hari umutipe ngo umuhanuzi wavuze ngo mbonye Imana iguhereza umwana w'umuhungu ngo aravuga ngo buzoba nkuko bitoba. None nawe zoba nkuko bitoba hatagira umuntu ushyira amafaranga ye ngo aze gusakuza ngo wantwitse utwo tumessage kuri YouTube simba ndushaka ibe ngo araye untwite. Niba utabyemera nje nkubwiye ibyo nemera n'iki mibare ivuga. Nje ndabona Liverpool ishobora gutsinda, but I'm not sure football igira ibyayo. Undi mukino ni ikipe ya Paris Saint-Germain, the defending champion Iber, baratangira uru rugamba bakira ikipe ya Atalanta. Nabo baherukaga guhura 2019-2020. Icyo gihe ikipe ya Paris Saint-Germain yabasanze wabibatsinda ibitego 2-1. PSG iratangirana ingamba zo kujya gucesinga igikombe batwaye mwaka ushize. Yego nibo bari kudefanda iki gikombe. Mu magambo umutoza Luis Enrique yavuze mbere y'umukino, yavuze ko bakoze amateka akomeye cyane yo kwegukana UEFA Champions League ku nshuro ya mbere, ariko yongeraho ko bashaka no gushimangira amateka bayegukana back to back cyangwa se inshuro ebyiri zikurikiranya, cyane ko byaba nibo baba babikoze bwa mbere mu gihugu cy'Ubufaransa. Ngira ngo Marseille irayifite ariko ntabwo yitwaye kabiri ikurikiranya. Barashaka kubaka rero ayo mateka iwabo mu rugo bimeze neza kuko ni ikipe itavunwa cyane na shampiyona y'iwabo. Nk'ubu imikino 4 bamaze gukina yose baritsinze. Batsinze Nantes igitego 1-0, batsinda Angers 1-0, batsinda Toulouse ibitego 6-3, hanyuma kandi banatsinda ikipe ya Lens mu mukino uheruka
ibitego 2-0. Umuntu yavuga ko ari ikipe ihagaze neza, n'ubundi abakinnyi yari ifite yegukana UEFA Champions League, wavuga ko n'ubundi bose bagihari. Ni ikipe itarakoze amaretushe menshi, ariko nyine nayo nta bakinnyi wavuga ko yatakaje. Ni bimwe rero mu yongerera amahirwe yo kuba yakongera kwegukana n'ubundi Champions League. Iri mu bafavori, nta muntu ugiye kugamya ko izayegukana, ariko nayo iri mu bafavori birumvikana. Hanyuma bagiye gukina n'ikipe ya Atalanta, nayo ni imwe mu makipe akubagana cyane ku mugabane w'Uburayi, bigendanye n'umutoza wabo bafite ufite experience birumvikana, akaba ari umutoza Gasperini ugora amakipe nubu Gasperini Meroka ashobora kuba yaragiye, yaragera ko haje Ezebio Gasperini barashwanye aragiye, haje Ivan Juric. Ivan Juric yahoze muri mu matoza bazwi nabo. Gasperini barashwanye aragenda. Urumva hariho zasagaza zo gushwana n'abakinnyi z'abademora, ariko ni ikipe nayo yo kwitondera cyane, nubwo nka Ademora uyu munsi ataza kuba hari kubera ko ibye ntibirasobanuka. Ademora baramurekuye, ntabwo baramurekura, nta kipe arajyamo, ahubwo we yanze kongera kubakinira, ariko nta kipe arajyamo, ari inactive, ntabwo ahari uyu munsi, ntabwo aza gukina, gukoreshwa, ariko bashaka kuzamurekura. Uyu Juric wavugaga ko yaciye muri Roma no muri Southampton. Muri Southampton niho nabirukaga Ivan Juric ya Croatia. Hanyuma Sikamaka ntabwo aragaruka, ariko abandi bakinnyi barahari bagomba kwifashishwa kuri uyu mukino. Nanjye rwose navuga ko Paris Saint-Germain nkuko yari yabikoze batsinda 2-1, ahangaha ishaka gutangira ibona amanota, cyane ko bari mu rugo Parc des Princes, bagomba gutangira amanota 3 kugira ngo bazirinde cya kintu cyo guca muri match de barrage, kutaza amakipe 8 ya mbere. Ni Bayern Munich n'ikipe ya Chelsea na Atletico irasura Liverpool ndetse na Paris Saint-Germain ya Atalanta. Reka duhere Allianz Arena, ni finale ya 2012 igarutse, Vincent Kompany na Maresca. Ni match iryoshye kureba. Champions League ya mbere ya Chelsea 2012, umuherwe yarayihize rukanye abantu bose, aza kuyibona Didier Drogba yishyura igihanga, bajya muri penalty, ni nawe wateye penalty ya nyuma Didier Drogba. Niyo mpamvu ahari wenda ahora ari umulegende ukomeye hariya ku kibuga cya Chelsea. Ugiye kureba na amakipe abiri afite amaproje mashya mu kibuga, amaproje asa nkaho atandukanye mu buryo bwa mbere. Nuko ugiye kureba Bayern Munich ifite bamwe mu bakinnyi babatoriye bamazemo n'iminsi hariya barimo bakina, bamazemo igihe ku muzamu, ukajya kuri abo ba Upamecano bamazemo iminsi bakina kugeza wenda kuri ari kintu gukina saison ya 3, ariko wajya kuri ba kapiteni wundi umudagi, abakinnyi benshi ugiye kureba bamazemo iminsi muri Bayern. Ariko contrairement kuri Chelsea ubona ko sont des nouveaux joueurs, abakinnyi bashya presque muri projet nshya ya Toddy Boy. Ariko wajya kureba no ku muvuno batandukanye cyane. Ndimo ndabona na ama equipe akunda attacking football imbere y'izamu cyane, bivuze ngo yaba kuri defense ya Munyeji Bayern ndetse na Mugeni Chelsea, defense zombi zifite akazi. Ngiye mbona ari match vraiment spectaculaire ku bitego. Ibitego rero biraza kuboneka. Kumbire mbona ari match yawe rimwe ibitego. Mfite ubwoba ko abarasta bitari buze kuborohera ahangaha David. Allianz Arena Chelsea bagera imbere y'izamu cyane. Bagera imbere y'izamu, ariko nabi nyuma yabo irami defender ya Chelsea n'uri amuzamu. N'ubu busatirizi bwa Bayern itangiye neza, abahungu bayo b'imbere bari mu kazi. Ha Desira abakunzi ba Chelsea ubanza bagiramo impungenge ho gatoya. Bazigira kuko Bayern turavye ukuntu yatanguye shampiyona, ni intango nziza cyane itarimo erere nimwe. Turavye ukuntu iri mu rugo, turavye n'abakinyi ku giti cyabo Jean naho ugenda kuraba niyo attack ya Bayern iri kuravuga, hari nk'abakinyi bari en forme nk'aba Michael Elise. Ukaraba Chelsea si equipe mbi, ariko mbona intango yabo muri shampiyona je ndiko ndabona ko iriko iratwereka ivyo twari twiteze. Yeko bwanje mbona Bayern imbere ya Chelsea iri favori kuri match. Ariko nkuko she yabivuze ibitego bishobora kuboneka pe. Bishobora kuboneka. Bayern itagipfa gutsindwa n'amakipe mu gihugu cy'Ubwongereza, na Chelsea nubwo yabatwaye kiriya gikombe cya 2011-2012, ariko indi mikino itatu yeruka kubahuza ikipe ya Bayern yarayitsinze nka 2019-2020 yabatsinze home and away.
ni ikipe rero itoroha cyane no kipe ya Bayern Munich cyane cyane iri hariya mu rugo. Tugiye kubona jeunesse na experience nicyo kiri ahangaha ari nacyo kompani yasubiyeho. Mvuga ati iyi groupe y'abano ya Chelsea ifite jeunesse nyinshi cyane, baragenda bakura umwaka ku wundi. Dufite ubunararibonye twebwe nka groupe irimo aha. Ati rero ni ekipe nziza isa nkaho yatanze ibimenyetso ko yasubiye kuri top. Igikombe cy'Isirega cyayisubije kuri top. Ariko Maresca ngiye ntekereza ko nyuma y'igikombe cy'isi cy'amaklebe ikindi gipimo agiye kubona ni iki kimubwira niba ari tayari kuba yinjira kuri Champions League. Undi wakwipimira wose ninde Bayern Munich ko ari ikipe iboneka muri za zinde enye shane sheshatu za nyuma n'ubundi. So turaza gupima neza ko niyo match yo kureba no mugoroba cyane kugira ngo dupime groupe y'abajene benshi ufite yabare abarutayizamu ba 23 ba defenseur batoya bageze hehe imbere y'aba grand frère nk'aba Harry Kane. Iyo mbonye mediane ya Caicedo, Fernandes na Palmer bagiye ku giti cyanya barasa mbona ba amahirwe gutsindira match, baratanga akazi kenshi kuko tuze kureba Bayern nabonye ifitemo akantu ka desequilibre muri mediane. Mediane mbona yabo ni mediane itari idasa nka attack yabo. Ikipe rero ya Bayern ifite umuzamu Manuel Neuer, hari mu bakinyi bamaze igihe kinini bakina amarushanwa ku mugane ya Champions League. Nimugoroba najya mu izamu bagatsinda Chelsea, arababaye umukinyi wa kane mu mateka ya Champions League utsinze imikino 100 muri Ligue des Champions. Akaba rero arabari inyuma ya Cristiano Ronaldo ni uri imbere n'imikino 115. Thomas Muller yatsinze imikino 111, Iker Casillas yatsinze imikino 101. Uyu mugabo rero Manuel Neuer nawe ni baramuka batsinze Chelsea akaba ari mu kibuga mu mikino 160, arabaye umukinyi wa kane byibuze ugize intsinzi 100 muri Ligue des Champions mu mateka yayo. Bayern Munich na Chelsea ni umukino ukomeye cyane watangira ku isaha y'isa 3 z'ijoro. Ku bakunzi ba The Blues ku bitangazamakuru byo mu gihugu cy'Ubwongereza cyane cyane London Evening News iratangaza ko umuzamu Sanchez, Captain James Reese, akaza Tose na Chaloba ndetse na Kukureya barabari muri defense. Caicedo, Fernandes na Palmer barabari mu kibuga. Pedro Neto, Gittens na Joao Pedro bashobora kuza kubanzamo imbere. Umukinyi ushidikanywaho ni Estevao, abakinyi bavunitse ni Lavia, Corwil, Dilap, Esugo ndetse na Badiashile. Naho Modric we ubanza ari na ngombwa kuzajya umuntu amugarukaho muri ino minsi mu bakinyi ba Chelsea. Nibyo rero kuri iyi match iraza kuza guhuza ikipe ya Bayern Munich n'ikipe ya The Blues saa 3 z'ijoro. Mwana yikurikira hano kuri BNB Kigali FM. Kimwe n'umukino rero uri buze kuza guhuza ekipe ya Liverpool yakira Atletico de Madrid. Uyu mugabo witwa Diego Simeone aha warenga miliyoni 400 z'amapaundi muri sezo ebyiri ziheruka zo kubaka ikipe, ariko ikipe ya Atletico abantu baracyabona nk'ikipe iraho, ahubwo yanataye n'umwimerere iraho nga ahubwo asubiye inyuma mugani. Ubundi tuyizi kudefanda rwose. Ikino umukino wayo entre guillemets muhogo, ariko ukagora abadversaire bakomeye. Ariko nsigaye mbona ari ikipe no kugira clean sheet bisigaye ari ibibazo bikomeye cyane. Icyo yararyamyeho nacyo cyaragiye muri make rwose. Ahubwo urumva uyu mutoza ubundi kereka ugiye Madrid nyirizina bakakwihera ubusobanuro bw'impamvu arambanye nabo, naho ubundi abantu bose impamvu barayibuze. Icya kabiri nanone hari ibyo yungutse Ruka. Hari ibyo yungutse muri iyi minsi, afite attack y'abasore bakiri bato. Arafite umunya Norvège yitwa nde muremure gutya uzi gukina wavuye muri Villarreal je pense, Sorloth. Akagira umukinyi mwiza champion du monde uyu mu Argentin, akagira n'umuhungu we uzi gukina rwose. So undi yahaye assist nziza mugenzi we, yabunye attack y'abantu bakiri bato Sorloth, Alvarez na ariko hari ikintu ubona rwose umuvandimwe inyuma yatakaje gikomeye cyane. Inyuma ntago ari kiritoriye, afite abasore bakiri bato ariko bigora
bigora kugira Lonorma urabona ko n'umukinnyi kuva muri Real Sociedad nagarabatoriye nkaho tuzi ba Diego Godin à l'époque ukuntu bakinaga arabatoriye arabadefenseur beza Lenglet turabona ko ni experience ariko bisigaye bibagora kandi impamvu ndi kubivuga nuko Liverpool irakinira mu rugo Liverpool kandi kuri liste harimo na Alexander Isaac ushobora kuza kujyamo umva ko iyo defense nanone match ya mbere iyo defense tuvuga ngo irimo iragorana face à une armada offensive ya Liverpool ndimo ndabona harimo ku mugoroba arabafite Black mwizamu we nta gushidikanya amazemo n'igihe kapiteni Rengrero Normand na Galan mu system umwashi Koke Laurent Gallagher na Barrios mu kibuga hagati nta gihindutse rero Griezmann Gonzalez na Simeone batahizamu Liverpool yo ni Yason Becker kapiteni wabo Van Dijk Robertson Konate hakaza na Szoboszlai na uraza kuba arimo hariya inyuma kwa ni rw'iburyo niba nta gihindutse Gravenberch McAllister na Witz hakaza Sara Gakpo na Ekitike nizo probable lineups kuri uyu mugoroba haracyari kare cyane hafi saa 6 match iri saa 3 z'ijoro biba bishoboka ko zahinduka cyane impamvu Szoboszlai yakongera gukomeza gutekerezwa hariya kuri kabiri kandi umuhorandi yarakize uri wavuye muri Dortmund Leverkusen oya nantuza na wa mwana na wari tayari ya mwana ari tayari yembona yaba yiyima umukinnyi hagati ahubwo ngiyemo Wirtz yakwiye kumureka Szoboszlai akajya hariya ahubwo no mwanya wo kugira ngo apime Wirtz atarimo akagenda amenyera gato yakagarura ya mediane yikomeye okay reka rero tuze kuza kureba iyi match nayo uko biraza kuba bihagaze kuri uyu mugoroba n'undi mukino ukomeye champion en titre Paris Saint-Germain Désiré nayo iraza mu kibuga saa 3 z'ijoro yakira Atalanta Bergamo baherukaga guhura igihe bayikuramo bajya kuri finale byibuka kimwe cya kane bagakuramo Leipzig kimwe cya kabiri bagatsindwa finale na Bayern Munich tego biri kuri kimwe Neymar match nziza yagize icyo gihe Atalanta itariwemo Gasperini kuri bande touche yagiye muri AS Roma ubundi niho wari wayigize kabisa yarayidadiye ikipe yatsinda ibitego byinshi reka turebe niba ari cyahindutse Paris Saint-Germain iri diminiwe iyo Dembele na Doué na Vrachvalia bavuze ko yitoje wenyine ariko ngo ashobora gukina wewe ariko Désiré Doué Dembele ntabwo bari kuri uyu mugoroba